Hiyo community ya EAC tunaomba wa maraisi wa EAC watafute suluhisho haraka iwezekanayo. Kama wanajua hawakuja kusaidia raia wa Kongo, warudishe majeshi yao ndani ya nchi yao. Kwa maana hayo majeshi ya Uganda, ya South Sudan, ya Kenya wamekuja huku kushirikiana na adui na kupendelea raia wetu endelee kuteseka ndani ya makambi, watu wakufe na njala. Tazama, mvula tunakaribia, mvula kunyesha, watu waanze kutesekea ndani ya miji hii. Tusiingie kwenye uchaguzi sisi. Sasa sisi tunaomba hivi, ndani ya masaa 48 wakuu wameondoa majeshi yao kama wanaona hawatatusaidia. Kabla si hivyo tutawachanga na adui, kwa maana wameonyesha ushirikiano wao. Bado hatuyapoteza, Mwenyezi Mungu anatujalia tungali tunalindwa na Mwenyezi Mungu. Sasa mnafanyaje kupanda hii milima, kwa sababu hata sisi tulichoka kupanda? Sie tunazoea, nyie mnaishi kukizungu, mlizoea kupata raha, sie tunaishi magumu siku zote. Waona mtoto azaliwe hali ya ukimbizi, agomalie ukimbizi, yeye atakuwa mwenye kuchoka namna gani? Na siku zote zenye anaishi ni za mateso, kukimbia. Generali, lakini una askari wangapi wao upigane na M23 inasaidiwa? Jeshi haina hesabu, kwa sababu kila siku wa vijana wanaongezeka. Haina hesabu. Na ukahesabia maanake kila mkongomani ni jeshi. Kwa hiyo wakati mwenye atashikwa na hasira, atasimama na kupigania nchi yake. Mumechukua Masisi, Kichanga, wapi? Sasa mnakwenda wapi? Hapa tunakwenda mpaka kumupaka ya nchi yetu. Kwa sababu hatuwezi kuacha hata santimetre moja iende kuudongo ya Kongo. Hata na kwenye wako wanashidanganya kutia mipaka, tutaendelea kupagombania mpaka kumwisho. Na wakazidisha zaidi tutajuaka chenye chiko kinawaleta ni kitu gani. Yule mwenye ataendelea kusaidia adui kumsapoti atapata magumu. Hawaogope kufa? Kufa ni kawaida. Basi kuko kifo kuzidia kunyanganywa nchi yako. Mwenye anakunyanganya nchi sana kuua nchi njoo mtu. Ukaishi na hauna nchi utaishi wapi? Afande, ndevu umeziacha kwa nini? Magumu mengi sana. Tunaishi basi ndatosha ndevu namna gani? Ndevu siwezi kutoa kwa sababu nina hasira kubwa sana. Nikatoa ndevu nitakuwa nimekuwa muraha, ijapokuwa maisha yangu ni maisha ya magumu siku zote, mavita. Tumezala watoto muvita, watoto banagomala kuvita, bamoya bamekosa masomo, maisha yetu tunaishi kukimbia kila sana dakika. Mimi sitaki kujifurahisha kwa sababu mwenye anapenda kutosha ndevu ni mwenye anajifurahisha, sie tunaishi magumu. Au unakosa pia nafasi ya kunyola hizi ndevu kwa kuishi katika misitu? Na kunyola haina maana kwa sababu hatuifurahie, tunaishi magumu. Siku yenye tutajisikia na sie kupata raha, tumepata ukombozi wa nchi yetu, njoo tutafurahia na sie kujifurahisha sawa vile wengine wanajifurahisha. Mmoja wenu amesema umepigana muda mrefu. Sasa hamchoke? Hii risasi wakati unapiga kichwa inauma. Hamchoke na vitu? Unajua mwenye kulia njala ni mwenye anajua kama tapata chakula. Lakini mwenye anajua hatapata chakula haangaikie kusema mbo chakula itapatikana. Tutachoka namna gani? Nani njoo mwenye tutaachia hii kazi? Na sie njoo benye nayo. Hii nchi ni yetu, tutaiachia nani hii kazi? Inafaa barabibona bike ariko ntabwo byoroshe, urabizi kuko ari abashinzwe ni ba ONG. Ni mwebwe ng'abanyamakuru mugomba kubabaza kuki baravangura abantu bose ni bakongomani, bose ni bakimbizi, barabavangura kubera iki? Ni mwebwe mugomba kubabaza. Ariko birambabaje pe, iriya kabisa ni macakubiri y'ubwoba. Ntibyaba biterwa nuko wenda bavuga bati bifatanyije n'inyeshyamba bityo bakanga kugira icyo babafasha.
siyo mpamvu ishobora gutuma badashobora kugira icyo bahabwa. Ese nibura hari ahantu leta aho yagennye ikabahamagara ngo bajyeyo, wenda bakaba baranze kujyayo? Ubu niba koko batabafasha mubasha kubabonera amafunguro n'ubuzima bugakomeza? barabibona bike bike, ariko ntabwo byoroshe, urabizi, kuko hari abashinzwe ni ba ONG. Ni mwebwe nk'abanyamakuru mugomba kubabaza kuki baravangura abantu bose ni bakongomani, bose ni bakimbizi, barabavangura kubera iki? Ni mwebwe mugomba kubabaza, ariko birambabaje pe. Iriya kabisa ni macakubiri iteye ubwoba. Murakoze siko ariya nukubesha kabisa. Twebwe ntabwo turarwanira na East African Community Region Forces. Iriya ni n'uburyarya ya government ya Congo, ni leta ya Congo yaishe uriya muserikali, na kandi tunatanga pole ku muryango y'umuserikali n'aba Kenya bose muri rusange. Murakoze. Ubwari twebwe M23 turatangiye intambara oya, reka shwi, iriya ni binyoma. Nibo government ya Congo yitangiriye intambara, twebwe ntabwo dushaka gufata igomo shwida, oya. Nibo batangiye intambara, turabasubiza inyuma. None nubwo baracari kutushotora, ariko twebwe M23 tuzarwana kubera umutekano y'abaturage wacu. Niba izaba ngombwa tuzagira na hose kugira ngo abaturage bacu babone umutekano zuzuye. Murakoze. Uziko abakuru ba East African baratubwiye ngo tugomba kwereka uduce tumwe na tumwe, kandi turabikoze neza kabisa. Ariko inyuma y'ibyo uduce twaretse kabisa mu mukono ya East African Community Region Forces, cyane muri abarundi barari, jeshi ya Burundi bayita Force Nationale pour la Défense du Burundi. Bakoziki bagiye basubiza umukono ya government ya Congo, kandi buziko neza government ya Congo barakorana na FDLR, Nyatura, APCLS, FPH, byose iriya takataka byose barakorana hamwe na abacancuru. Urabizi neza, bagezeyo bafata iriya duce, bafite umugambi iki? Tugomba kuvugisha ukuri, kumara ubwoko umwe. Ariko ubwoko ki? Ubwoko y'Abatutsi. Noneho barafatanije na ingabo za Burundi, barakorana hamwe, baratuka amanzu y'Abatutsi, kandi barafata amatungo yabo yose. None M23 turavuga iki? Tujeje abaturage ko niba izakomeza ntabwo tuzabareka, tuzafa hamwe. Niba tuzafa kubera abaturage bacu, tugomba kufa none kubera abaturage wacu, nakundi. Kandi ntabwo tugomba kubareka, ntabwo tugomba gusubira inyuma kubareka. Tuzafa hamwe n'abaturage wacu kubera amaraso wacu, kubera abaturage wacu, ni mama wacu, ni papa wacu. Ntabwo tugomba kubareka Eden, oya, ntabwo bishoboka. Twebwe ntabwo tuzicara hamwe turarebera bari kwica abaturage, tuzabarwanira. Uziko ibyo baye mu Rwanda 94 ntabwo twebwe tuzabyemera, oya, reka da. Isi yose yaretse Abatutsi barashira, nubwo baracari kubica Abanyamurenge, Abahema. Isi
igaceceka, ariko twebwe ntabwo tuzayemera gutyo. Tuzafa kubera abaturage wacu, tuzafa kubera abaturage bacu. Iriya tuzabikora pe. Murakoze.